Agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlanda de Magipa? Adaytan tiloko. Sige, umasideg ka pa'y. Ay, babanak kita, oy! Sino nilang silo kanyak? Hindi nag-ibitin na mabalinsuek! Mga siyaw! Torquato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-lab. Ay, sana nagtatakaw. Kadwa na, body nak, sana ya. Ex-lover nak. Sumarjan ka, labed! Dita ka ng aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkonkontra ken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao a papaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao a makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Manipod iti Lady L Productions ken Lady L Channel. Isagot mi kada kayo ti tuloy ti pakasaritaan a napauluan. Nagsayangan Torquato? Dito'y programa tayo, Kapitana Orang! Agngirsi ka manen ako nak. Day tati kasursurun kaw nga style mau. Apay Orang, saan ka kadi analiday nga agmaymaysa? Nang ronano mapan ni Gerald iti ayan ti pamilya na ijay Visayas. Imposible adi kapulos makarik na iti liday. Adula amin nasasawam. Kapitana, aklo naman no saan. Naliday ti agmaymaysa. Saan kaday? Okay, anya kumaita. Saan pa'y mo't anala daw ti amin? Ta napigsata pa'y mo't. Iso asil puwanta nga raw tinapalabas ta, Orlanda. Naa? Awan mo't dakas na, no silpuan ta tinapalabas ta. Saan kaday? Kanayon amapurnada no adda kursonada. Iso akayat asawenday ta. Adatang rod ti agkagasat at talaga nga agingga iti tong palbiag, Orlanda. Bagtate. Ni, sa anak abagtate, Kapitana. Iso nga, wen kunamon, tapno mayat kan. Ala ikon dagiti kawis ko dito'y balay mau, ta dituyak meten nga agnaad. Ouch! Ay, anya kameten, Kapitana. Agsintok ka manan. Tunggal idarirag ko ti maipapan kadata, agsintok kala adagos met. Awan ti maipapan kadata, tanabayagan nga awan ti maipapan kadata.
Saan mo ang mailibak ti kinapudno? Taadda anak ta, kapitana. Adala ang anak ta, ngam awan ti may papan kadata. Nawatam, anya kamut tentur kwataw. Di kalagar gen-gen mata na mangibalbalikas iti dayta. Agindidi kapailaan ket. Amok mengaron apagpanpantasyaan nakpailaan. Kayat mau tasaanen asintaw ti paraman ko kan ka. Amangan no kayat mo atabiyogan kan. Ha? Kayat mau tatabiyogan kan. Gapota na pigsa ka, ikaskastoy naklatan. Pumanaw ka ni tisang wanak. Tawan serbe tilaw lawatam. Sige, pumanawak. Ngem, dayto itilaglagi pem. Sapul-sapulen nakto Orlanda. Di monto sarsar dengan nga ibalbalikas nga awagan tinagan ko. Ngem, di kanto meten pulos asitgan. Bagtayt! Ala! Away! Anya ngay ti aramidat tapno umanugutan ni orang agsinublian kamay. No mapasamak dayta, sigurado analaos to meten ti apal ni Pipito kanyak. Ngem, agpatpatinggan tulaangan iti apal. Tadame lo siya na. Ay, bakas! Ay, Diyos kaya bakas! Ay! Pumanaw ka dita! Kaslaki din katkatawaan nak! Kunak no awanin dito'y jay bakas atarakan ni orang nga inag-agasan na idinakita ng adasugat na. Madapay lagayam dito'y. Dinakman kita-kitaan si kabakas! Sapay nakangirsay ti Jaskay. Tapirmiki din ti panang ipakita na itinagalas ang ipin na. Panawan nakman, bakas! Apay ngamin ang nagsarimadeng ka dita. Permilakot nga rodan ti ragsak ni bakas. Tanakita na anjay kapadpada na. Ha? Anya kapadpada na? Sa anak mo't abakas Hoy, si ka abakas! Sardingan na ko na, numakaungetak. Tudukin ka sa kantulitsunan. Kaya't mau? Tatang, di yung tutupanday ta abakas. Tasan kaya mga abak dita? Masurunak, iti day ta abakas. Palubusan nyo nga minan, ta pumanaw ditaw. Naamon day ta, tatang. Isa sana na pumanaw day ta. Oray papanawin mintupay kat agsublilat ta. Kaslaguy-guyaban na kedan. Nagmayatan na basibasan. Lucia, itimplanak man iti kapit tanay, nagdaga ang tipanawan. Anya, baliktad kamot pipates. Nagdagaan ko nam, kalpasan na agpatimpla ka iti kapem. Tapno may katipudot na Kasta ka na o tipang sukal iti pudot ti panawan. Agkapi iti nakapudpudot, tapno saan unay amarik na ti pudot. Nangibagamot iti daytaken ka. Basta, iso ti imbaga kanyak dagiti babakit ide saan pa'y akwa. Ay, amumlatan. Babakit asaan nga agsapsapen ti kayat mo asawan. Wayne, iso nga itimplaan na kon iti kapit, tapno masukal ti pudot kadyak unayin marit na. Kas iti pan nakasukal iti riknam ken ni Kapitana Urang. Manayin, adalata pang iturungap iti imon mo ken ni Kapitana. Sa anak nga agim-imon ken kuana. No di mo kayat ama irugimanen ti saan amalmalpas asaritaan may papan ken ni Kapitana. Inakiten itimplaan iti kapay. Wan, mano ako tsara ti sabidong ti kabil ko. May sala...
Anya jay ko namlo siya. Kurang di may sakot sara sa bidong. Saan ka pa'y amaunat ijay? Ay, just ka. Ay, mabit lang, nagaramid akong iti kasuratan amang ibagbaga, ano mapistiak. Sika, tinang pisti kanya. Ha? Sige, yung kaikanan iti sabidong di kapag nagaramid akmatan iti surat ka. Bagtit. Sa anak ama nagdakdakas pipitaw. Ngam no pilitan nak ngagbalin adakas. Napatpatagpay ti mapukaw mo. Anya kumangay, di taan napatag ang mapukaw ko. Nagadong amamlo siya. Ha! Mapukaw mo, day taragsak mo. Yay! Hilad ko man pa'y dito'y dagi-dagi. Sakbay ang mapanak ejay talyer. Napariir dito'y kahit. Mayat ti agpaangay. Best friend! Tol! Turquoise, ang ti kuko ang ditaw. Sikamot, ag best friend ta nga raw, iso nga imayak. Ginanaak ko mga men, iso nga inyilad ko dito'y dagi-dagik. Sige laang yilad mo laang ditata, ag tugawak mo ditaw. Hey, Oo na yan. Nagngaton day ta si kawil mo. wan ata, nagmayat tirik na ti sakak. Ha? Apay, awan ayatin nadlaw mo iti sakak, best friend, tol. Anya ko mga iti madlaw ko dita sa hakam. Nakasapatos kamay. Iso ajak makita dagita nagrarapang akas lalay aramay ti sakam. Anya kamot tayo? Jay pa'y lakas lalayamot aramay dagiti sakak tinapanunot mo. Apay awan aya ti sabali anadlaw mo. Adula amin kamot, tol. Ay, makaturturog ako. So nga itong tugaw mulat na ditan no kasta ti kayat mo. Ne, nga tumutun dagiti sakam dita tugawan. Di mo lat tanadlaw ti sapatos ko akabarbaraw. Ha? Ay, amo kon. Kaya't mula ngay para magday ta sapatos mo. Iso apirmi mo tinti pa nangingatam. Kaya't kulaang mat nga ipakita ken ka, akabaelak ti gumatang iti napintas a sapatos ko, nga oray di nak-insultuan ni Bartolo a kasinsin mo, amang regalo kanyak iti ayam a sapatos. Na yun, di ka pa ilagayam nakamove on iti dayta. Kasanaw, ket nalaos ti pananginsulto na kanyak. Yakla pagan ano ti regalo na asaan mo't apudpod no asapatos. Tadamat anak ko agumatang iti kayat ko. Kahit anya nga ron ita. Kayat mao nga idayaw ko dayta sapatos mo. Kayat mo nga ibagak ti. Wow! Nagpintasan ti sapatos mo, tol Turquoise. Kasta nga daw. Kaya sumat tipod now. Saan kasi jainted ni kasinsin mo a Bartolo a basura? Ha? Pagbalbalinin na din nga agraramani ti basura? Daddy, papanak makiayam. Sige, ngam no sumip ngayt agawid ka adagaw, swan JR. When, Daddy? Ne, abay nga rin nga alam dito kitchen at sapatos. Ay ayam ko, Daddy. Saanan, di mo isursurot iti pakiayamam dito. Ibatim langan. Ha? Apay ngay? Amangan no mapukaw mo. Sayang. Iduling talangan dito ta amangan no sa polon to ni Bartolo kat ada pamanagnag asaan nga inawat ni Turquoise. Apay nga min asaan nga inala ni Tito Torquato? Apong ko naklangarudan. Mamin ano ayang nga ibagakin ka nga apong tiyawag mo ka ni Turquoise saan ate ikaw? Agungat met nga min no awagak iti apong? Bayam nga agungot Basta awagam iti mayanatop amayawag kan kuana.
Tito nga, agin sosyal ngam saan mat nga rot ang maibagay kan kuana. Di lagbain. Apay kasla makaungat kayo ken ni Tito Torquato. Tito manain, apong kunak lang nga rodan kay. Sige nga rod, apong latan. Ngam apay makaungat kayo ken kuana, Daddy. Makaungat aklaeng no agpalpalastog. Ngam nun nasaya at kanyak, best friend tol ko ni Torquates. Angam no ita, enemy kami. Tadi na inawat na ito impaw it ni Bartolo para kan kuana. Papanam aya, JR. Papanak ayam, apong. Ha? Apay nga yakalat ang nagbaliw ti puloy ti angin. Tito laeng ti awag mo kanyak, nagbalin manan nga apong. Wan taubingak, katlakay kan, apong. Na, nagkaro kamutan, JR. Insuro nakakadin ni amam amang ibaga iti kasta kanyak. Saan, apong? Di nakngarudan awagan iti kasta ta nagmaday adenggan. Basta, tumpalak ti kayat ni Dadik. Taapong kamat talaga? Bastos apipitaw, mga ramid latta iti pamuspusan tapno makaluksawak. Makitak lang dayjay, talaga makita na. Ha? Anya ti aramidam kan ni Dadik? Basta, sige, ingka makiay-ayaman. Wan, apong, labsang kapay, apong. Na, ulitin laki din ti makapleng nga awag na kanyak. Ay, just kiday jay apipitaw anang isuro ken ni JR ti apaw. Pipates, ayan ni JR. Napan nakiayayam. Nakiayaman na ngay. Tsaka mo Ija siguro ayan dagiti kaayayam na Apay pinalubusam ngagmaymaysa. Ang mga nukumpormila ditan ti papapanan na. Di ka kadiagdanag ta saan mo't nga umadayo dayjay. Safe ni JR diti barangay sorot-sorout. May mayatan ti makasiguradaw. Isungarod akanayo na bambantayak. Tama nga no umadayo kat dinan amo ti agawaid. Mala, sana bale. Dahil naktusurutan no madamdama. Pagsurutam ko ma. Sigurado ang napanday dya ija asidag ti barangay haul. Taga ija nga mindag ija kay ayam na. Asidag ti barangay hall? Wayne, apay di mo nang dya imbaga. Saanan? Saan asika ti mapan mangsukon kan kuana? Siyakon? Na, apay yun lo siya. Kunamot nga ija asidag ti barangay hall? Anya tambok? Ang mga nusumrot ka pa'y mismo di barangay hall. Kahit anya ko ma. At dayjay ni Kapitana nusumrot ka. Anya nga iti kayat asawan day ta. Mapan mo gagaraan ni Kapitana. Ay na, sumrumanan day ta kinalaing mo nga agatap kan agimon lo siya. Sa anak nga agat-atap kan agim imon anya. Am-am mo kalaang pipitaw sarangsang. Na, apay, masapul a complete worm tinagan ko nga ibalikas. Wana, tapno iparupak kan ka nga am-am mo kalauna yan. Na, Iso asyak nga ron timang sukon ka ni JR, taabangan numatin nagpayday tatangad mo amang talya-talyaw to ko ni Kapitana. Siyakton timapan mang sukon kan kuana ta dumagasak pa ijay talyer. Anya? Swil daw dagiti boys ko ita. Idagas ko dagiti sweldo da sakbay nga inaksukonan ni JR. Tatang? Nay, Gerald, adda ka mat. Uy, tanyag ko dagiti vitamina yo, tatang. Ala, aping aglibi kayo, tatang. Oray man kumpleto ti vitaminak no nagalasmet ti balay ko. Ha?
Ikanak man iti kwartata patarimaan kumanday ti balay kaw. Jay padakkelek met basait ken paistimar kumeten ti bubong na. Ket mayat pailaang magtatang. May mayat met di balay ni Pipito Diyo kunaan kini Tata Pipito at adda kwarta na day jay. Day tangarod kat adda kwartana. Dinto ta siyak awan. Jay dagaklaangan ken dagijay dingwen ijay away ti makuna asanikwak. Sana balay ta adda tatang. Alaan nyo kidin dagiti vitamina yo, tada tumaran nyo numalpas kaya mangan. Mabalin asukatamlaangan iti kwarta dagita vitamina. Uray 50 laangan ti tunggal tableta. No, adda 50 a tableta dayta may sa abutilyaw. Adomatan iso a kwartaem laangan, Gerald. Tumarin nyo dagiti a vitamina yo, when no jakon umay apulos dito'y ayan nyo. Alawanan, tumarekon. Kaya't kulaang kumamot ti kwarta. Nagkit ka talaga asunggo. Kaya't mo ti sumurot ije balay mi. Datan ti agay ayam adua. Kasla mo na ti sao. JR, anyat ko ang dito, ikot malaman. Kaya't ko laang ngay ayaman ti sunggo dito'y paraangan nyo, kapitana. Mga nusap-sapulin da kan ijay balayaw. Isong agawid kan. Dito'y ako mapailaang, mabalin. Jak mapanawan day ti sunggo. Ala nga raw. Kita tama nga no agsinukat na gitaro pa yun, no di mo mapanawan ni Bakas. Ha? Mabalin nga agsinukat iti rupa, kapitana? No di mo amo ti agawid kat bambantayam latan. Mga no agsinukat na gitiro pa yaw. Isong agawid ka nga rudan, JR. Kasta, dito'y kang hagtugaw, tagay ayam ta. Kasta. At dalagayam dito ni JR kat naggapuak pa iji asidag ti barangay hawla ng sapsapal kan kuana. Itay paya pagaw-awidag. Ngam di namat kayat ti agawid. Kayat na pa'y ti maki ay ayam ijay Bakas. Kasta aya, kapitana. Apay nga gisem ka. Itortorong at talaga ni Gasat. Radyak kayat ti umay ditoy, may turong lata ti ba nagkita ta akanayon, kapitana orang. Wan, itortorong nakalata ti demonyo nga umay agpakita kanyak. Demonyo lata ti mangluglugan kan ka, tunggal agpakita ka kanyak. Isong agtalaw kan, jablaw. Anya? Ala, jablaw, pumanaw kan itibagay ni Pipito sarangsang. Kapitana, saan na ka naluganan? Anya manan ti mapasamak iti dayta panagsango da Pipito ken Kapitana Orang. Matungpal nga tameten ti arapap ni Torquato abumaknang. Gagayem, di uliwayan na denggan ti tuloy ti pakasaritaan ana pauluan. Nagsayangan, Torquato! Dito'y programa tayo, Kapitana Orang! Sound effects ken musika, Jan Dupais Jr. Manipod iti pluma ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang! Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!